Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Mishonga ya u tsireledza zwimela kha zwikhokhonono, malwadze na tshene ya shandukisa kutshilele kwa ṋotshi. Musi vhorasaintsi vha tshi khou shumisa mimodele ya zwipuka, vho wana uri tshanduko dza vhuḓifari dzo anda kha ṋotshi. Ngudo i sumbedza uri ndingo dza vhuḓifari dzo ṱanganelanaho dzi fanela u katelwa kha u ṱola khombo ya zwibveledzwa zwa tsireledzo ya zwimela tshifhingani tshiḓaho. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Helmholtz Center for Environmental Research yo gandiswa kha Journal ya Environmental International. Vhasedzulusi u bva kha ḽa Australia vha ri dzhango ḽa Antarctica ḽo livhana na tshanduko dzine dza ḓo vha na masiandaitwa mahulwane u mona na ḽifhasi. U ya nga tsedzuluso ntswa, u ṋoka aisi na tshanduko ya sisteme ya u tshimbila ha lwanzhe zwi ḓo kwama leveḽe ya lwanzhe, sisteme ya zwitshilaho na vhudziki ha kilima. Ngudo yo rangwaho phanḓa nga Australian National University yo anḓadzwa kha Journal ya Nature. Muthetshelesi are na maṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha nga ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyana na o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.